Dobrodošli u Mobilni Shopov video pregled modela LG Optimus G Pro. Ovo je model pod oznakom E988 i ovo je verzija sa LTE podrškom koji funkcioniše sa microSIM karticom i koji se na tržištu pojavio u aprilu 2013. godine. Sadržina paketa ovog modela izgleda otprilike ovako. Znači, to je naravno telefon sa baterijom, uputstva za upotrebu, USB kablovi, slušalice i punjač. Ono što je kod ovog modela interesantno, to je da je LG uzeo osnovnu verziju ovog modela, to je bio LG Optimus G, i dodatno ga poboljšao sa još nekim dodatnim aplikacijama, tehničkim karakteristikama i nešto što je već bilo zaista dobro, dodatno samo poboljšao. Što se tiče izrade ovog modela, on je prilično tanak, znači posjeduje slim i kompaktno telo, zadnji poklopac je izrađen od plastike, ali u pitanju je kvalitetna plastika koja dobro leži. Kao što može da se vidi u samom telefonu, on je opremljen ogromnom, prilično snažnom baterijom, to je litijum-ionska baterija od 3140 mAh, ulazi za kartice, za microSD karticu i opet ponavljamo, što se same izrade modela tiče, reč je o jednom kompaktnom uređaju. Što se samih dimenzija tiče, ovaj model se često poredi sa Samsungovim Noteom, doduše za nijansu je manji od njega, ali definitivno je u pitanju jedan veliki uređaj koji zahteva upotrebu dve ruke prilikom korišćenja. Definitivno nije model za osobe sa manjim rukama. Sa prednje strane ovog modela nalaze se dva tastera koji su osjetljivi na dodir, jedan fizički taster, pomoćna kamera od 2.1 megapiksela, slušalice, senzori za detektovanje osvetljenosti okruženja, sa desne strane smešten taster za paljenje i gašenje uređaja, sa zadnje strane, kao što smo rekli, poklopac, pomalo podsjeća na Nexusovu izradu što se tiče sitnih kvadratića. U svakom slučaju to je jedna glatka površina. Zvučnik koji dominira sa leve strane, gornje leve strane modela, obezbeđuje ovom modelu jedan zaista kvalitetan zvuk, LED Blitz podrška, glavna kamera od 13 megapiksela, sa leve strane uređaja smešten je taster za pojačavanje i stišavanje zvuka, jedan namenski taster koji može da se podesi za brz pristup bilo kojoj aplikaciji, bilo da je u pitanju kamera ili bilo koja druga. Sa gornje strane ovog modela nalazi se ulaz za 3,5 mm džek i infracrveni port za upravljanje sa raznim kućnim aparatima, od televizora do klima uređaja. Znači, ovaj uređaj se može koristiti i kao daljinski upravljač. Sa donje strane ovog modela nalazi se ulaz za USB kablove, odnosno punjač. Dominantan je njegov, s prednje strane ovog modela dominira naravno njegov True Full HD IPS plus LCD display. Ovo je display koji je zaista besprekoran kada su u pitanju boje, kada su u pitanju uglovi pregleda. Jedna mala zamerka, odnosno stvar koju smo mi promenili, je da ima izuzetno jak odraz ovaj display, te napolju možda u uslovima jače osvetljenosti otežan je pregled sadržaja koji već gledate na displeju. Osim toga, kao što smo rekli, u pitanju je zaista odličan kontrast, žive boje. Ovaj model fabrički funkcioniše sa Android 4.1.2 Jelly Bean operativnim sistemom. Korisniku ovog modela pruža izuzetno velik broj
korisnih aplikacija, bilo od YouTube podrške do pristupa internet sadržaju i pregled istog sadržaja na ovom displeju, zaista jedno posebno iskustvo. Meni ovog modela izgleda otprilike ovako, znači sa gornje strane brz pristup aplikacijama, widgetima, podešavanje ovog modela, znači što se samog displeja tiče, jednostavno dužim pritiskom može se izvući shortcut takozvani, odnosno brz pristup bilo kome aplikaciji ili downloadu, widgetu. Kao što smo vidjeli, upravo smo izvukli Chrome pretraživač na početnu stranicu. Chrome pretraživač fabrički dolaze u paketu ovog modela. Učitavanje, besprekorno zoomiranje, naravno opet to je sve zahvaljujući drugim hardverskim tehničkim karakteristikama ovog modela. Ovaj model funkcioniše sa Qualcomm Snapdragon 600 chipsetu i ovaj chipset je među najjačima koji, ako ne i najjači koji postoji u mobilnom telefonu. Kod ovog modela prilikom zoomiranja nikakvog kočenja nema, nikakvog zapinjanja. Za to je zaslužan i quad-core Krite procesor od 1.7 GHz, 2 GB RAM memorije. Inače ovaj model dolazi u memorijskim kapacitetima od 16,32 GB, ali memorija mu je proširiva i microSD karticom do 64 GB. Kao što smo vam već prikazali, ovaj model obiluje velikim brojem raznoraznih aplikacija. Sam display, odnosno kontrasti, boje, čitavanje, opet kažemo, je nešto što ovaj model dovode u prvi plan i možemo reći da je ovo trenutno jedan od najkompletnijih uređaja koji se mogu naći na tržištu. Ovaj model, kao i mnoge druge, možete pogledati i kupiti na našoj stranici www.mobilnishop.com.